Dumela mmohi e betse ke nako ya ditaba tsa Sesotho kwa SABC 2 le DDT ke ngolo ka Stanley Tlalo pele ke dihlao tsa tsona. The president will be happy to see me coming back home and say we've got the answer to form Zimbabwe Border Post Authority. Mmuso wa Afrika Borwa le wa Zimbabwe e nka bohato ka mathata madiboho dipakeng tsa ina tse pedi tsena. The provincial commissioner will be given 2,600 at the end of the day, according to his and management kind of deployment. Sepolesa sana se tlo romela mapolesa a matjha a dikedi tse 10 ho thusa ditlolong tsa molao phatlalla le naha. Dipapadi Mamelodi Sundowns bapala le Cape Town Spurs papading ya league mo eteletseng pele ka dintlha tse pedi ho tla fihla ha jwale. Harbero amohele mmohi mmuso wa Afrika Borwa ore ho etswa ha setshwantsho sa molao ke bolaodi ba madiboho le kena ya Zimbabwe ho ka thusa mathateng a madiboho kwano Afrika Borwa pakeng tsa ina tse pedi tsenana. Bolaodi ba madiboho dinaheng tsena di butshwere dikopano ka dithirisano tsa matsatsi a mararo e bang ke kopano e ntseng e tswela pele. Afrika Borwa le Zimbabwe di sale di ntse di kgolagantswe ke melelwane go tloga kgale. Fela go ntse le dikgwetlho di le dintsi tsa go tsenelana ga batho e seng ka fa molaong le tsamaiso ya dithoto tsa bogodu. We have a collective responsibility in terms of the prevention of illegal activities across our ports of entry, as well as the border law enforcement area, such as issues of illegal migration, any kind of smuggling, human trafficking, and all kinds of cross-border crimes. Ole jalo motsemogolo wa naga ya Zimbabwe e bong Harare o samagane le go tlhama molawana o tlileng go kgontsha naga go nna le bolaodi ba melelwane. To date, we have been able to look at our proposed bill, and we are hoping that after benchmarking, our lawyers will be able to put it together and present it to Parliament. Dube a re batlile gape go buisana ka tiragalo ya bana bao ba fitlhetsweng mo dibeseng ba sena batlhokomedi. The president will be happy to see me coming back home and say we've got the answer to form Zimbabwe Border Post Authority. Then I will say to the president, during our visit, the issue of unaccompanied children was also discussed. Dipuisano tseno di tlile go garelwa ka leeto go ya kwa molelwaneng wa Lebombo. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria. Mapolesa a matjha dikedi tse 10 a sa tswa phethela kwetliso a tlo romelwa ho phatlalla le naha ho bea maemo leihlo nakong ena ya sehla sa matsatsi a phomolo a Keresemese. SAPS e re hodima mapolesa a matjha dikedi tse 10 a tlo romelwa ho phatlalla le naha a dikedi tse 260 a tla romelwa Western Cape. The provincial commissioner will be given 2,600 at the end of the day, according to his and management kind of deployment. That will happen. As I've said to you, that we do deploy according to the weight of the ground. Thomello ya mapolesa mangata ho phatlalla le naha e tlo ntlafatsa tshebetso sepolesa le phano ya ditshebeletso. For the police service, it means more boots on the ground, and we appreciate that, the fact that we have this passing out parade, so we will have more members on the ground, will be able to reach more communities, more delivery of service. Mapolesa a matjha a sa tswa phethela kwetliso a re a malalalaotswe ho ihlanaka. I'm very excited and very overwhelmed, as you can hear. I'm so grateful for the opportunity that I got to be part of Project 10,000 and to go out there, make a difference in our community and to serve and protect the people of South Africa. Bekeng ena ho tlo ba le ditshebeletso tse ding tsa diprovinsi tsa ho leboha mapolesa phethetseng kwetliso ho phatlalla le naha. Baitseki ba leng batjha Bloemfontein ba re province ya Free State e ke ya mamella ho bolawa ha basadi ba sa leng batjha ka baka la diketso tsa dikgoka tsa bong. Bekeng e fetileng ho bolokile motjha dilemo tse 16 ha setopo sa social worker ya dilemo di 28 sona se fumanwe ka Bloemfontein ka Mantaha. Mokgatlo wa batjha wa Youth Revolution o bile le mohwanto ho yana ka lengolo la bona la ditseko kantorong ya Tonakgolo. Baitseki bana ba kopane ka morero o le mong wa o lwantsha tlhekefetso ya bong.
Morao tjena batjha bana ba theile mokgatlo o kgahlano le GBV ho netefatsa hore ho ba le ditherisano tse mabapi le taba ena. Communicating virtually with the people is not enough. We wanted to take action, and the first step of taking action is through taking a march, is through building a march. So we believe that the government is not taking enough initiative with our problems and our issues in this country as we are experiencing a lot of GBV. Tse ding tsa ditlhoko di ya kgaponahalo ya mapolesa a mangata ha mmoho le sehlopha sa mapolesa a tla phenyokolla dibakeng tse kotsi. Ho boetse ho bua ka SIU ho thusa ho batlisisa seo ba se bitsang tlokotsi e welang province ya Free State. I think in Free State, GBV is starting to become a very serious issue. I mean, we can't be having funerals every week of young ladies that are being killed, and we can't have on Women for Change every time we're having posters that women are missing in the Free State. So I think it's growing, and it's a very big issue which needs urgent attention, and that is why as the youth we're taking initiative right now that we're going to step up and tell the government and we tell the Premier that now we're tired of this, now we're taking action. GBV is a very concerning issue because lives are lost, families are broken, communities are teared apart. So it is a very important issue in the community, and it's very appalling that the youth are the ones telling our government, which of is the older people, how to protect us, and it should be the other way around. They're definitely not taking initiative, right? Because there is definitely a lot of government resources that could be used to find these people. The same way they were able to find Unene's killers. If we can just use the government resources, if we can allocate police officers at each and every corner, make sure that they are visible, it will definitely be a safe province. Mmuso o lebeletse ho arabela lengolong lena la ditletlebo nakong ya matsatsi a 16. Tuna khula Northern Cape ngaka zamane sore se olotswe hampimpe social media ho latela molaetsa wa yona ho X ka la bobedi mo reng ho ahilwe matlwana a 540 lekesheng la Campbell ka diranta tse di milione tse 120 e le ho fedisa matlwana a mabakete le a mekoti. Nakong e fetileng mmuso o ile wa hloleha ho phethela projeke ya kaho ya matlwana sebakeng sena, mme sena se ile sa siya baahi ba emele monna mateneng. Le ha mmuso o se hollotswe ka matla ke ba bang ba baahi phatlalatsong ya ona ya ho boela o leka ho aha matlwana bakeng la baahi. Baahi bana ba hlalosa ha ba imolohuile ka ba tla fumana tshebeletso tsa mantlha tsamaisong ya dikgwerekgwere ho aga ka hare matlwana a ho ithusetsa. I think it's a good thing, but the thing that we want to see is results. We just don't want to hear promises, but it's a good announcement that they made yesterday there. Baahi ba boetse ba hlalosa ha matlwana ana a beha bophelo ba bona tlokotsing. These toilets are not good for all of our people because we all get TB from the toilets. It's summer, it's hot in the toilet. You sit long time in the toilet, you see. Basebedisi ba dikgokahanyo tsa setjhaba ho aga ka hare mekga ya dipolitiki leqhepheng la X ba se hollotswe Tonakgolo Sol ka mora phatlalatso ya tjhelete e tlang ho sebediswa projekeng ena. Mokgatlo wa baahi wa Outa o hlalosa ha ho makatsa ha ntlwana e le nngwe projekeng ena e tla qosa mmuso diranta tse ka bang tse 200. Moetapele wa Patriotic Alliance Clayton McKenzie o hlalositse ha a sebedisitse diranta tse 30 ka ho nyantlwana e le nngwe karu. Mmuso wa province ya Northern Cape o latotse ho hlahisa maikutlo mabapi le phatlalatso ya Tonakgolo. Athe motsamaisi ya tshwereng se maratswana mmasepaleng wa Seyanquma ha a fumaneha ho hlahisa maikutlo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Campbell, Northern Cape. Lelapa la mofu bulelwa Zahara Mtukana le re tshebeletso ya lepato la hae e tla ba ka moqebelo o tlang East London, Eastern Cape. Tonakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane o na eteletse pele moifo o tlisitseng mantswe a matshidiso lapeng la Mtukana Needs Camp ka ntlenyana ho East London. Ditlhophiso tsa lepato di ntse di tswela pele lapeng la Zahara. Setopo sa hae se tla fihla East London bekeng e tlang ka moqebelo. Ba lelapa ba re ha ho letho le belaetsang ka lefu la moradi wa bona. As a family, we take it that our daughter was sick, and we only take it from there. We did not suspect any foul because we were never told about any foul play. So until we are told otherwise, we are not expecting anything. Mmuso wa Eastern Cape
o tlilo netefatsa hore khalala ena e fuwa tshebeletso ya lepato e nang le seriti. We'll have a befitting send-off. So we're working on that to make sure that we collaborate, we join hands to make sure that that happens, so that all people who come here, some will come here for the first time, will have a first experience in this Buffalo City, so they have a sense of where Bulelwa comes from. Ho sa le jwalo, tshebeletso ya sehopotso e tla tshwarwa hosane Rema Bible Church, Johannesburg. Harbela ro amohele mohi mo president Cyril Ramaphosa o tla etsa boipiletso ga le qeto le khotla le phamela Pretoria le qheletseng thoko ho ananelwa ha morena Misizulu ka hlonya lona le khotla le boletse ha mo president a sa ka anka mehato ka menyetsi ya hore Misizulu ha thongwa ho latela moetlo le setso sa maZulu empa le ha le jwalo ditsibu tsa botjhaba di bulela ha lapa la borene le tlamela ho lokisa ditaba tsa lona hore le qobe pherekano. What we hope for as a way forward is that the rural household with these 12 or 13 houses should be able to meet now as urgently as possible and look at this judgment. So a leader must arise who will make it possible for the royal family to look at where it might have gone wrong. Kopo ya beili ba belaelo ba hlano ba qoswang ka polao ya batho ba supileng lekešeng la Ditaba Gauteng e buseditswe morago ba ka la 18 kgweding yona ena mme kgweding yona ena ba belaelwa bana ba tobane le diqoso tse kenyetsang tsa polao teko ya polao ha mmoho le ho tshenyo ya thepa. Baahi ba Ditaba ba ile ba ipiletsa ka ntle ho lekgotla la dinyewe moo ba neng ba tseka hore ho lokollwe baqoswa ba ileng ba tshwarwa pejana. We took our time, visited the families, of the deceased one, because both the deceased and the arrested, they are people from Ditaba. And as Ditaba people were faced with a lot of challenges. So we visited the families of the deceased, told them that the Ditaba community, they are not against them. They are with them as much as we are here to support people who are being arrested. Kopo ya beili nyewe nya moithuti ya dilemo di 20 ya qoswang ka polao ya titjhere e tla boela e mamelwa hape ka la 18 Tshitwe. Bafana mahungela o tobane le nyewe ya peto ho rera polao le boshodu. So like that's when I realized that the person is dead, and on top of that it's a white person and it's a lady. So I didn't want to be involved because I know there's gender-based violence in the country and stuff. Like I come from Nazareth. Like I always see people beating up their girlfriends, their wives and stuff. Like I know gender-based violence is a big thing in the country. So I didn't want to be involved. That's why I tried to take away like the clothes because of my fingerprints and stuff. Ditaba di sale mothating ona yibana Tindema ya dilemo di 45 o a hlotswe ho hlola bophelo bohle ba hae tjhankane ka diqoso tsa polao ya mofumadi wa hae. Regard to count 1, you are sentenced to undergo life imprisonment. Balelapa la mofu ba re qetellong ba fumane toka ka polao ya ngwana wa bona. Kopo ya lokollo ka beili ya Agnes Setshwantsho e kgutlisitswe morao fihlela bekeng e tlang ke lekgotla la dinyewe la Molopo Mahikeng province ya North West. Setshwantsho o qosetswa ho bolaya setho sa lelapa moo ana a shebile hore a fumane tjhelete ya insurance. Mabunda o boleletse kgotlatshekelo gore Setshwantsho o dirisitse aterese ya kwa Klerksdorp mo dikopong tsa go bula dipolokelo mme fela ga go ope yo a mo itseng kwa atereseng eo. O neetse gape aterese ya kwa Kuruman fela ga dule kwa go yone ka gale. The attendance of the accused is of high importance. Looking at the case that is facing is very, very serious worship, and we've got enough evidence that links it to this offense worship. So, by looking at the offense itself, she can evade to attend trial. She even evade to just to give a statement as where she was a witness of worship. So we don't have anything that can confirm that she can't be able to evade this trial. Look, that is the purview of the presiding officer. I do not want to preempt the decision of these honorable courts. What I will do, however, is that my team and I would always put our
our best foot forward, conduct our research as to provide proper information and conclusive information to this Honorable Court for it to arrive at an informed decision. Mabunda o tsweletse ka gore Setshwantsho o na itira jaaka maloko a ba masika ka go tsaya di-insurance kwa ditlamong tse di farologaneng ebile e ne le mongwelwa go tswa mo dipolising tseo a di tshotseng. Mabunda a re o ne a letla gore dipolisi tseno di phumolwe mme morago a di tsosolose pele ga mongwadisika yo a kwadisitsweng a tlhokafala. Kgabagare motlhankele wa tsa kgopololo o solofetse go fana ka bopaki ka botsogo jwa ga Setshwantsho. Setshwantsho o kaile gore ga a bone melemo ya gagwe jaaka a solofetse. She submitted a written affidavit, which was read in court by her attorney. And of course, she indicated that there were compelling and exceptional circumstances as to why she should not be granted bail. But of course, we have reasons to dispel all of that. She did indicate about the facility that she was kept in. We gave reasons that the IO did go and check the place and conditions, and the facility is proper to can hold a person who's in her condition, amongst other things. Sesotho o tla boela gape kwa kgotlatshekelo ka Laboraro. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Harabela ro amohele mohi komiti ya parlamente ya dikgwebo tsa mmuso e tla laela letona Pravin Gordhan ho fana ka ditokomane tse mabapi le thekiso ya diperesente tse 50 tsa SAA ho takatso consortium. Sena se latela ka morao hore letona Gordhan le hloleha ka fana ka ditokomane tsena mo a neng a itshetleha sehlomathisong sa ditaba tsa lekunutu. Komiti ba tla ditokomane tsa ba neng ba le lenaneng la ba neng ba tla hlongwa dipotso bakeng sa mosebetsi. Sena ke ka morao re molaodi e moholo wa mehleng Kgathatso Tlhakudi a bolele hore takatso consortium e ne le siyo lenaneng leo. This transaction is shrouded in secrecy, Chairperson. And of course, one version being we have the version of the former DG, insofar as what could be contained in the two documents which the minister is reluctant to share with the committee. Ke nako e fetang selemo jwale komiti ntse e fuputsa diqoso tsena empa ho fihlela ha jwale e re ha ena tshehetso mabapi le tshebetso ya kgwebo. We have seen a minister who has an arrogance that I can't explain, and a minister that has treated this committee with disdain. Ditho tse ding di sisinya hore ho thewe komiti ya nakwana e tla batlisisa selekane sa takatso. To subpoena the minister. While we give this, but we have to continue subpoenaing the minister. We cannot just go to ad hoc committee without having gone to that. Ho ya ka molao haeba komiti e ntse e so fumane ditokomane tse hlokahalang ho e ka ba tlolo ya molao e Gordhan a ka ilefiswang kapa ho iswa tjhankaneng nako e ka bang dikgwedi tse 12 kapa ka fumana kotlo tseo di le pedi. Kopo e potlakileng nyeweng ya diranta tse dipilione tse 50 ya UIF e se e tla mamelwa ka la 25 Pherekgong ke lekgotla le phamela Pretoria. Letona la mesebetsi Thulas Nxesi le ile kgotla mo le batla hore nyewe ena e sebetswe ka potlako mo le batlang hore lekgotla le qhelele thoko tumelano e fihlelletsweng ke lefapha la hae ha mo le kampane ya Tunja Capital. Today we're in court as far as we believe because the minister, having tried everything else that he has tried to kick the can down the road, very ably assisted by the State Attorney's Office, who've sent all kinds of letters to my attorneys and myself and whatever over the 12 months now, almost. The minister then, somewhere along the line, started to talk about a forensic investigation, we believe. We are told that this forensic investigation was supposed to determine whether Tuja Holdings had the capacity to deliver and also to look at the internal processes within the department. Apparently, we're supposed to determine these two things. As I stand in front of you, I've never seen the report. Jwale ha re bone hore baraka e sebetse jwang ha JC e kwala hore nyabohlano. Ranta ya fokola papisong le dolara ka moraro Stats SA e phatlalatse sekgahla sa inflation sa kgwedi ya Pudungwana se theohetseng ho 5.5%. JC e kwetse diabo di sebetse hantle. Ditheko tsa thepa ke ya gauta fela e sebetseng hantle.
Ho tla tjhakgong ho sa le molora ka moqebelo papadi ya makgaolakgang mohopeng wa Carling Black Label pakeng tsa TS Galaxy le Stellenbosch FC. Dibapadi tsa TS Galaxy di motlotlo hore di batla ho etsa nalane hore di ikgapele mohope ona ebang o bapala lekgetlo la pele. Athe papadi e nngwe e ntseng e tswela pele e leng papadi ya PSL ke mo Mamelodi Sundowns bapala le Cape Town Spurs mme ha ne re qetela dintlha e ne e le tse pedi ho noto ya Cape Town Spurs. Jwale mmuhi ha re fumane tebello ya maemo a lehodimo ka namane tshehla. Mona manna ke a leboha ba boima dume tsa bele ba re bile hona boholo ba kapa le boela hona ka re kapa bo prima jalo ka haro ho kapa bo shebela ho pletsa bele tsentle fela le hore e tle be le fela maru mona le empa ba re bile ba tlhokomedisa hore ha re shebile province ya Limpopo tla jalo ka haro gauta go tla hle le be le pula tsena tse matla empa di pula tse sa yeng kae di lebello hona ka karolo e ka le shebela hona ha re shebile ho sane hona ka thekong go tla jalo ka boholo ba Free State tule tse kgethileng ka harona ya Lesotho o tlhokomela re tla fela mafasane a tšheleng ya duma e be me ho di huseng ka ba di dungwana ha ntse re shebile hona ka hare ho tekong ha o ka thoko go mabopoteng e tla le fa moya e sa enka ba bore bile ba tse tlhokomedisa hore ha re shebile hona ka hare ho kapa le boa o tlhokomele hore go tla ho foke moya o se kilometers lo oma o gore hla e tšhe dipula di ne ka mahadi dima ana a haesale a ko tsa re boholo ba Free State le tule tse kgethileng ka harona ya Lesotho re gatente mahlokile la ha tsa moto boholo ba Gauteng tlhokomele hore ho tla ho futhumale ka mafatsane a tšedi dinga ruma Gauteng di sentse ke salba le hona ka re Peter Samuel di grati di rita fela go mashume a mararo ka ofela pa ka go tla ho futhumale hona haholo ya re bala ka thaka haro polokwana tla jela ka mokopane teng ka maru mona le mane o hlakile hore tla ho futhumale fela ho sa enka masina re tifela ka grati e mashume mabedi a mtse e robedi ka ofela a re shebile ka Lindenberg o tla jela ka Carolina se se sabela hona ka emele ho tla ho ipholefela ho amna tjana ka maru mona le man mafatsane a tšedeng a duma a re shebile hona ka sekunda o hlokomela re teng ho tla ho ipholefela ho sa enka e boholo ba KwaZulu-Natal Peter Maritzburg se ntse ke sabela ka Vryheid ho tla ho tshetse hona ha isale ka mafatsane a tšedeng a duma boholo ba Kapa Botjhabela le teng ho hlokomela hore fela o tla tshetse fa itekanetse maletswai ho tla jwale ka komane teng tla ho tshetse la rita di grati di rita ho mashume a marara a motso o mong ka ofela boholo ka Kapa Bophirima ka mafatsane a tšedeng a duma sebele o tsa re mo tla jwale ka Lensburg le teng tla tse ke sabela ka Woester di grati di tla tle di ka tlase fela ho mashume a marara ka ofela ho paka re ho futumale ha re shebile hona ka ro Kapa le bo hlokomela le teng o tla ho tshetse hona ha isale a pentene le hona ka Kurumane di rita ho mashume a mararo a metso e mene ka ofela bo fa Free State ka mafatsane a tšeleng a duma o hlokomela hore tla ho tshetse re shebile ka Welcome se tse ke sabela ka Bothaville di grati di rita fela ho mashume a mararo ka ofela ha re shebile Northwest le teng ga re ka mafatsane a tšedileng a duma re ka Lichtenburg se tse ke sabela hona ka Toja le teng o hlokomela hore tla ho tshetse hona sa ba boitsa bile pedi akalo ha e be etso khotso mo di fella mona ditaba tsa Sesotho mme o se wa fetwa ke ditaba tsa Setswana ho sane ka nako ena kwano SABC 2 ha mo le kanaleng ya DT o fitela nako e tlang ha ya teng.